Ibu Bos. Ya. Ibu Bos, selaku owner kita. Iya, betul. Halo Ibu Bos. Noksea Bos Sapi Cilik, terima kasih banyak. Putra Bisepa, belum mungkin sampai terjadi. Kula nekan wis duwe laki, kakange masih duwe radi. Antara kita cintane terhalang Gus. Putra Bisepa, Abaldi, 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 Abaldi. Bengen pernah hubungan batin, rasa getun beli sampai kawin, beli sanggup kongkon nambah dosa. Kula nemong bukan kena hukuman. Abang Aldi, Bang, Kang Taruna, Kang Taruna, Kang Taruna, Kang Taruna, Kang Taruna, Kang Taruna sayang, Kang Taruna, Kang Taruna, Kang Taruna, Swijar yang lagi monitoring buat wong Karang Tengah. Ketuwon aja ketuwon, kula ngerti ning perasaan wong wadon. Mungkin sampai terjadi, ora sanggup cinta nih dibagi-bagi. Kang Taruna, Kang Taruna, Kang Taruna, sing sabar kakang, sing sabar, sing kerep maca istighfar. Yang orang kelakon ning dunia bokat baik ketemu ning suara. Kang Taruna, Kang Taruna, bengen pernah hubungan batin, rasa ketun kakang beri sampai kawin, beri sanggup mongkon nambah dosa. Mulane emong bokat kena hukuman. Kang Taruna terus, Abah Aldi juga, Kang Taruna, Abah Aldi. Terima kasih banyak Bapak. Demikian buat pengantin. Ketun aja ketun, kula ngerti ning perasaan wong lanang. Mungkin sampai terjadi, ora sanggup cinta nih dibagi-bagi. Putra Bisepa, Bapak Hajat, Ibu Hajat, Kula Besan, sing sabar kakang, sing sabar, sing kerep maca istighfar. Orang kelakon ning dunia bokat baik ketemu ning suarga. Bengen pernah hubungan batin, rasa ketun bisa sampai kawin, beri sanggup kongkon nambah dosa. Mulane emong bokat kena hukuman. Oke, yang dosa-dosa sudah berlalu ya. Sing dosa-dosa